Porton rong pia rong along risoy jang la pen rong si chingrum si karcho me ke paman pon. Citini phai ke bhom kuruarani surihinira ingkoi rak thamasengka na farman pache tondon si porton rong pia rong ari soe jang la pen rong si chingrum si HSLC HSBA pass la pen kapre ga long woreng hoi ka chepolong dun thega bang pa bang phia to phan karcho jai meg ding pon. Bangso jai meg along ke charli la pen chinglok chirok tok pen ke dudunang ji puasa yang ding stami ke ding pon padu. Jai meg along aluhi man peng aman pen ke ase ame phuak ke hai Samson teron mohira mingti lothan bang long bini rong pi lothan bang pen chinglok ke theke ding atum tong dun si bangso jai megalong ardi pidun lapen ke charli hinana thu ke panung ko ke dejia fansta me bidi sore than paritekang lapu porton rong pia rong ari soe jang pen chenglok rong isia luhia tumpan ka churu pipa jerdun pen ing samjin pen labangso me alira lon pen pachun pondena rong pen probhat rong pharnang ke lo birta Malong News. HSLC lepen sarlang ki lepen kan chi mai tu so ben pachero ponsi tokla re so mai sa pon education so long nil tum tabe tong ne ni ne better alo tu sar amana bank ke tu pan kha tabe ne tong dak wan ke tu ne tu chera sa tu tabe tong kadu besta me Dubesan sedang ada tu kan bulan hilang lapor foto si tonglang ni sama si pun habis sore kita bagus kan kami jadi kita tu kita cini no education ke si angtan si hilang cari dia manusia angkap lo dah kiri so positif ni dia langsung hawar tu kali entire kar yang lo masuk education ni hilang tonglang mana kapal perang nalang lapor perang hilang lapor si along lapor Lasong mo pen pini lada kiti lang suara ratu si tapi itu jangan tunggu pak pen langsung lempek lempek na sarlang kiri tuan kartu yang bagian itu lalu soal si karbi yang longar rada tu marto kan udah tuh itu acari itu kenang soal lalu lempek itu lang satu dan lalu pujong si itu matukin responsibility chamber lokte mau si karbi yang longka banget dia raha waran long soal itu tatong lang kan tu si kam si jordan pen alang itu masuk itu kapakan Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.